Citizen, sat koji se bukvalno digao iz pepela. Priča o Citizenu počinje u Japanu 1918. godine, uoči najvećih svjetskih sukoba. Ime Citizen izabrano je kao sat koji je dostupan svakom građaninu, ne samo eliti. Tokom Drugog svjetskog rata, Citizen je pravio vojne satove i precizne instrumente za japansku armiju, ali posle poraza Japana, fabrika je bila skoro uništena. Ipak, Citizen se uzdigao iz pepela kao Feniks. 50. godina, dok se svijet obnavljao, Citizen je ponovo počeo da proizvodi precizne mehaničke satove, a uskoro i kvarsne modele koji su konkurisali Seiko. 70-ih Citizen postaje sinonim za tehnološke inovacije. Prvi sat na solarni pogon Eco Drive. Zatim prvi sat sa digitalnim ekranom. Pa i prvi ronilački sat sa alarmom. Od ratnih rovova do modernih nebodera. Citizen je ostao veran svome imenu. Sat za svakog građanina. Sat ispred svog vremena. Zapratite i lajkujte Sat i stil.